ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар доираи тадбирҳои муҳими таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар 24 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба вазорати мудофиаи кишвар ташриф оварданд. дар ҷараёни ин сафар майдони муосири танкронии машқгоҳи ҳарбмайдон ва 4 дидбонгоҳи сарҳадӣ дар марзи Тоҷикистону Афғонистон ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор дода шуданд ки гоми устувор дар роҳи таъмини амният ва ҳифзи марзу буми ватан маҳсуб меёбанд. 24 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба вазорати мудофиаи кишвар ташриф оварда майдони танкронии машқгоҳи ҳарбмайдон ва 4 дидбонгоҳи сарҳадиро дар марзи Тоҷикистону Афғонистон ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. нахуст бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва роҳбарони сохторҳои қудратии кишвар тариқи фосилавӣ ба фаъолияти майдони танкронӣ дар машқгоҳи ҳарбмайдон оғоз бахшида шуд. барои дар сатҳи баланди касбӣ омода намудани мутахассисони соҳавӣ дар ин машқгоҳ иншооти зиёди таълимӣ бунёд ёфтааст. бинои нуқтаи фармондеҳию мушоҳидавӣ бо синфхонаҳои ронандагӣ ва манораҳои мушоҳида аз имкониятҳои дигари ин машқгоҳ ба шумор меравад. зимни шиносоӣ бо имконоти фарохи ин машқгоҳ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти вазорати мудофиа ва дигар сохторҳои қудратӣ дастур доданд ки бо истифода аз имконоти ин майдон мутахассисони техникии дахлдори худро дар сатҳи баланд омода намоянд. ин имконият медиҳад ки дар як муддати кӯтоҳ мутахассисони хурди мошинҳои ҷангӣ омода карда шаванд. дидбонгоҳҳои сарҳадӣ дар ин минтақаи баландкӯҳ ва душворгузари сарҳади давлатӣ бо Афғонистон ки қаблан ба таври зарурӣ муҳофизат намешуд, бори аввал сохта шуд ва барои фаъолияти бемонеаи онҳо дар ин мавзеъ ба масофаи зиёда аз 70 километр роҳи нави мошингузар бунёд ёфта, дигар инфрасохтори ёрирасон низ фароҳам оварда шуд. зимни ифтитоҳи иншооти сарҳадӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки ҳукумати кишвар барои фароҳамсозии шароити будубош ва хизмат дар қувваҳои мусаллаҳ аз ҷумла қушунҳои сарҳадӣ пайваста чораандешӣ менамояд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз самгузории соҳибкорони ватандӯсти кишвар ки дар ин кори пурифтихор низ иштирок менамоянд ёдовар шуда, ба ҳамаи касони дар ободии кишвар ҳиссагузор арзи сипосу қадрдонӣ намуданд. 24 декабр дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ 7 иншооти муҳими иҷтимоӣ ва истеҳсолӣ ба истифода дода шуд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ин иншоот наздики 900 сокин бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд ки қадами муҳим дар роҳи рушди иқтисод ва иҷтимоии пойтахт маҳсуб меёбад. нахуст президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави муассисаи давлатии телевизиони Душанберо мавриди истифода қарор доданд. гузориши Қурбон Қурбонзода ва Холмуҳаммади Давлат.
24 دکبر президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави муассисаи давлатии телевизиони Душанберо мавриди истифода қарор доданд. тавре иттилоъ доданд бинои нави муассисаи давлатии телевизиони Душанбе дар маҷмӯъ дорои 80 ҳуҷраи кории барҳаво буда барои кормандони эҷодӣ ва техникӣ шароити муҳими кору фаъолият фароҳам оварда шудааст. باعث افتخار است که با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور جناب عالی محترم امامعلی رحمان و اقدام سازندگی و آبادکارانه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی اهل کارمندان مؤسسه دولتی تلویزیون دوشنبه صاحب یک بینای زمانوی گشتند. این بنا دارای تمام تجهیزات‌های زمانوی با فرمت 4K مجهز است. ما اهل کارمندان ایجادی و تکنیکی تصمیم گرفتیم که در برابر دستگیری‌های محترم جناب عالی و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی کوشش زحمت خود را برای بهتر ساختن سطح و صفت برنامه‌های تلویزیون در صفت فرمت 4K برآورده. телевизиони Душанбе дорои 4 студияи муҷаҳҳаз бо муҳимтарин лавозимоти соҳавӣ буда, калонтарини он студияҳои якум ва дуюм мебошанд ки барои сабти барномаҳои консертӣ, ток-шоу ва барномаҳои калонҳаҷм пешбинӣ шудаанд. ҳар ду студия дорои 4 маҷмӯи таҷҳизоти студиявӣ ва 3 ҳуҷраи ёрирасон буда, дар маҷмӯъ имкони ҷойгиркунонии то 50 мухлисро доранд. студияҳои сеюм ва чорум бо 2 маҷмӯи таҷҳизоти студиявӣ ва 8 ҳуҷраи корӣ сохта шуда барои ташкил ва дар сатҳи баланд баргузор намудани барномаҳои гуногуни телевизионӣ пешбинӣ шудааст. муассисаи давлатии телевизиони Душанбе дар замони соҳибистиқболии мамлакат бо дастгирии асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ соҳиби бинои наву замонавӣ ва шароити мусоиди корӣ гардид. дар маҷмӯъ 4 студия бо муосиртарин технологияи соҳавӣ аз қабили дастгоҳу таҷҳизоти рақамии формати сабташон 4K таъмин буда, имконияти сабт ва ба тариқи зинда пахш намудани барномаҳои иттилоотӣ, сиёсиву таҳлилӣ, фарҳангиву фароғатӣ, ток-шоу ва дигар барномаҳо мавҷуд аст. муассиса дорои парки зарурии техникӣ буда, студияи сайёри он аз 3 автомашинаи калони махсус иборат аст. ҳама ҳуҷраҳои корӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир ва мебели хушсохту замонавӣ ҷиҳозонида шудааст. студияи марказии пахши барномаҳо, толори маҷлисгоҳ бо 200 ҷойи нишаст, ҳуҷраҳои кории роҳбарият, дизайнерҳои графикӣ, барномасоз, китобхонаи электронӣ ва анъанавӣ, синфхона барои машғулиятҳои такмили ихтисос, ҳуҷраи истироҳат, ҳуҷраи коркарди маълумоти бойгонӣ. дар маҷмӯъ ҳамаи ҳуҷраҳои бинои нави муассиса дорои шароити хуби кору фаъолият ҳастанд. мо кормандон ва аҳли эҷоди муассисаи давлатии телевизиони Душанбе миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои сохта ба истифода додани این بینای نو بیان می نماییم. این اقدام نجیبانه نشانه روشن توجه پیوسته پیشوای ملت به رشد ساحه اطلاعات و شرایط ارزنده فراهم آوردن به کارمندان این ساحه می باشد. بنا با اینفراساختار معاصر، تجهیزات تکنیکی و محیط سازنده برای ما امکان می‌دهد تا برنامه‌های جالب و دیدنی را پیشنهاد بینندگان نماییم. بینای نوی مؤسسه دولتی تلویزیون دوشنبه با استفاده از صنعت بلند معماری ملی بنیاد گردیده. قسمت بیرونی آن پوررا شیشه‌بندی شده است. همچنین بنا به شبکه گرم‌دهی پیوست بوده، حجره‌ها با سیستم هواتازه‌کنی اتونومی وصل کرده شدند. راهروهای اطراف بنا با استفاده از سنگ خارا آرا داده شده. حولی مؤسسه پوررا منفعش کرده شده است. در درآمدگاه بنا مانیتور برای پخش لوحه و نوارهای تبلیغاتی با پهنایی 2.5 و بلندی 8 متر نصب گردیده است. مؤسسه دولتی تلویزیون دوشنبه قبلا در بنای سالهای 40 100 ساله گذشته ساخته شده فعالیت میکرد. بنای قبلی به طلبات ساحه جواب گفتن نمیتوانست و آن برای تالار سینما یا خود کینوتئاتر پیش بینی شده. همگی دارای دو استودیوی خرد، یکی برای برنامه‌های اطلاعاتی و دیگری برای ثبت دیگر برنامه‌ها پیش بینی شده.
شده بود. نبودن استودیو ثبت برنامه‌ها و شرایط محدود امکان نمیداد که هیئت ایجادی این مؤسسه برنامه‌های بلند صفت و جوابگو به طلبات زمان را تهیه کرده به بینندگان پیشنهاد نمایند. ما اهل ایجاد قبلا در بینای فعالیت میکردیم که به طلبات کاری ما پره جوابگو نبود. امروز الکی در آمدن از درآمدگاه این بنا به هر یک ایجادکار روح و الهامی تازه می بخشد. استودیوهای زمانوی، اتاقهای کاری کشاد و برهوا، کامپیوترهای زمانوی در نزد هر یک ایجادکار شرایط خوبی کاری را فراهم کرده است. در زمینه دستگیری‌های همیشگی راهبریت عالی دولت دایره پخش تلویزیون دوشنبه وسیع گردیده آن را توسط ماهواره در زیاده از 40 کشور دنیا با صفت فول HD تماشا کردن ممکن است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید با اطمینان ابراز داشتند که هیئت ایجادی و تکنیکی تلویزیون دوشنبه با فعالیت در شرایط خوب و زمانوی و با استفاده از نوترین تکنولوژی ساحه تلویزیون بیننده خود را با تازه‌ترین خبر و رویدادها و برنامه‌های جالب و دیدنی تأمین می‌نمایند. اجرای مسئولیت اجتماعی، راستقولی، خدمت به منفعت جامعه، رعایت معیارهای کسبی و اخلاقی، بلند برداشتن معرفت شهروندان و مساعدت به تحکیم صلح و ثبات از جمله طلبات پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با کارمندان تلویزیون دوشنبه بود. بینای نوی باز یک انشاءات در رشد و شکوفایی پایتخت نقشگذار مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و آرایش دوشنبه نیز در همین روز از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به طور فاصلوی افتتاح شد. انشاءات که با رعایت عنصرهای مؤثر ملی قامت افروخته است حسن این گوشه قلب تاجیکستان دوشنبه را باز هم افزون نمود. با کمال احترام و افتخار بزرگ اظهار منتداری صمیمی خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میرسانم که با تشبث و راهبری خردمندانه خویش به مردم کشور پیوسته شرایط بهتر زندگی و فعالیت کاری را فراهم می‌آورند. افتتاح بینای نو زمانوی مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و آرایش شهر دوشنبه از جانب پیشوای ملت این نشانه توجه و غمخوری نسبت به کارمندان و رشد ساحه میباشد. این عمل خیر و سازنده بار دیگر ثابت می‌نماید که راهبریت کشور به رشد ساحه و فراهم آوردن شرایط ارزنده کاری توجه مخصوص ظاهر می‌نماید. ما هیئت کارمندان مؤسسه این باوری و اعتماد را با مهنت صادقانه و نتیجه‌های نظررس پاس خواهیم داشت. تلاش می‌نماییم که با روحیه بلندی وطن‌دوستی و مسئولیت شناسی وظیفه‌های در نزد مؤسسه گذاشته شده را صاف دلانه اجرا نموده برای رشد ساحه و پیشرفت وطن سهمگذار خواهیم بود. ضمن معرفی شرایط و امکانیت‌های کاری در مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و آرایش شهر دوشنبه اطلاع داده شد که انشاءات با استفاده از مصالح بلندصفت شرکت‌های با نفوذ وطنی ساخته شده است. بنیاد و با استفاده سپردن بینای نوی مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و آرایش دوشنبه زمینه گذاشت که شماره کارمندان از 40 کس قبلی به 70 کس رسانیده شود. انشاءاتی که قبلا ما فعالیت می‌کردیم در واقع به رشد بی‌میلانی ساحه و اجرای وظیفه‌های جوابگوی طلبات زمانی معاصر نبود. نارسایی حجره‌های کاری و نبودن شرایط لازمه البته برآورد خوب فعالیت کارمندان مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و آرایش شهر دوشنبه مانع می‌گردید. این روز باشد با توجه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان و دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای ما یک بینای مجهز با انفراستراکچور ضروری و همه لوازمات کاری ساخته به استفاده داده شد. این ما را وادار می‌نماید که فعالیت را در دایره قانونگذاری‌های موجوده و رشد بی‌میلان ساحه برای رشد و نموی پایتخت عزیزمان باز هم خوبتر و ثمره‌ناکتر به راه مانیم. طلور مجلس با 30 جای نشست برای در سطح ضروری دایر نمودن جمع آمد و واخوری‌ها پیش بینی شده استفاده از کتابخانه الکترونی واسطه رشد دانش و آگاهی کارمندان از نوگانی‌های علمی خواهد بود. اظهار سپاس خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای دستگیری‌های پیوسته‌شان می‌رسانم.
افتتاح بینای نو زمانوی مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و آرایش شهر دوشنبه از جانب رهبریت کشور ما را باز هم وادار می‌سازد که از پیشتر دیده بیشتر مسئولیت حس نماییم و وظیفه‌های خود را باز هم جدی‌تر اجرا نماییم. معرفی سیمای شهر دوشنبه، شناسایی مردم با دستاورد، موضع و نقطه‌های جالب دقت، مساعدت بر رشد صاحبکاری با معرفی برندها، ترغیب ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی و تشکل اقتصاد شهر توسط واسطه‌های رکلام بیرونی، معلومات ویزوئالی و آرایشی در مجموع همه سمت‌های فعالیت در مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و آرایش شهر دوشنبه از این پس در شرایط خوب صورت می‌گیرد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با مسئولین استفاده مقصدناک از شرایط خوبی کاری و نظارت جدی از مطابقت رکلام‌های بیرونی با طلبات قانون، دستور و توصیه‌ها دادند. حدود انشاءات را نهال و درخت و گل و بوته‌های آرایشی زینت خاص می‌دهد. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با شرایط توقفگاه معاصر بسیار سطحی شناسیدند. انشاء در دوام یک سال ساخته شده برای 354 واسطه نقلیات پیش بینی شده است. توقفگاه در ادامه روند کارهای آبادانی در شهر دوشنبه با هدف بهسازی محیط شهری و کاهش شماره ماشین‌ها در کوچه و خیابان‌ها ساخته شده است. بنیاد انشاءات زمانوی بازگوی تطبیق با ثمر برنامه رشد استوار شهری و نقشه گنرالی شهر دوشنبه بوده با رشد نظام پرداخت‌های غیر نقدی نیز مساعدت می‌کند. رشد صنعت عامل کلیدی پیشرفت اقتصادی کشور. با همین هدف 24 دکبر در پایتخت کشور اقدام نوبتی سازنده عملی گردید. با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه شاه منصور کارخانه معاصر محصولات گوشتی و حسیب‌های پاکیزه ام به استفاده داده شد. افتتاح چنین انشاءات به تأسیس جایهای نوکاری و قدم استوار به سوی صادرات محصولات رقابت‌پذیر نگرانیده شده است. پس از به استفاده دادن این کارخانه صنعتی، سرور دولت محترم امامعلی رحمان در همین جا 3 کارخانه پرنده پروری را در ناحیه‌های شهر نو فیض‌آباد و شهر ترسونزاده به طور فاصلوی به استفاده دادند. همکاران ما در این خصوص گزارش می‌دهند. 24 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه شاه منصور پایتخت کارخانه محصولات گوشتی و حسیب‌های جمعیت دارای مسئولیتش محدود پاکیزه ام را به استفاده دادند. اقتدار استحصال کارخانه در یک شبانه روز تا 7 تن محصولات گوشتی و حسیب را تشکیل می‌دهد. این نشان دهنده ها سهم کارخانه را در غنی گرداندن بازار استعمالی کشور با محصولات وطنی و کاهش دادن واردات آن از خارج کشور باز هم نظررس می‌گردانند. در کارخانه 77 ساکن محلی با کار دائمی شرایط مساعد مهنت و مزد خوب تامین گردیدند. طبق دورنما با وسیع گرداندن اقتدار استحصالی شماره کارمندان تا 280 کس رسانیده شده. پس از خانه گرداندن طلبات بازار داخلی صادرات محصولات به کشورهای خارجی نیز به راه مانده می شود. این اقدام به افزایش اقتدار صادراتی کشور و تحکیم موقع تاجیکستان در بازارهای منطقوی مساعدت خواهد کرد. امروز با تشریف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارخانه پاکیزه به کار آغاز نمود. ما شکرانه آن را می‌نماییم که در وطن تنگ و آسوده زندگانی می‌کنیم. ما می‌نداری خود را با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بیان می‌نماییم که برای ما چنین امکانیت‌ها را فراهم می‌آورد و ما در وطن صاحب استقلال خود آزادانه کار و فعالیت می‌نماییم. انشاءات از بینای معموری، سیخ‌های استحصالی، نقطه قبول گوشت چاروا و پرنده، سردخانه‌های نگهداری اشیای خام، انبار محصولات تیار، آشخانه، توقفگاه برای نقلیات خدمتی، بنگاه طبی و دیگر حجره‌های یاررسان عبارت میباشد. قابل قید است که کارخانه مذکور با ذبح پرنده با استحصال محصولات گوشتی، انبارخانه و سردخانه مشغول است. اقتدار
корхонаи мазкур дар як басти кори 7,5 сар парранда ва 35 тонна маҳсулоти гӯшти паррандаро ташкил менамояд. Дар корхона низ 3 адад сардхона бо иқтидори 115 тонна нигоҳдории маҳсулотҳои гӯшти парранда ва як сардхонаи шиддат бо манфи 35 дараҷа мебошад. фаъолияти корхонаи маҳсулоти гӯштӣ ва ҳасибҳои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди покиза м ба ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла таъмини аҳолӣ бо маводи ғизоии хушсифату бехатар, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди саноати коркард ва суръат бахшидан ба раванди саноаткунонии кишвар мутобиқат мекунад. ҳамчунин пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти корхона дидан намуда бо шароит, имконот ва ҷараёни коркарди маҳсулот фосилавӣ шинос шуданд ва ба масъулон ҷиҳати боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани фаъолияти корхона дастуру тавсияҳо доданд. пас аз ба истифода додани ин корхонаи саноатӣ, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин ҷо 3 корхонаи паррандапарвариро дар ноҳияҳои шаҳри Наву Файзобод ва шаҳри Турсунзода ба таври фосилавӣ ба истифода доданд. корхонаи паррандапарварӣ дар шаҳри Турсунзода бо мақсади истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ бунёд гардидааст. дар корхонаи мазкур 4 коргоҳи парвариш барои мурғи гӯштӣ бо иқтидори умумии 160 000 сар чӯҷа омода буда, корҳои иловагӣ дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор доранд. ҳоло дар 4 коргоҳи омодашуда зиёда аз 20 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардида 40 000 сар чӯҷа барои истеҳсоли гӯшти мурғ парвариш меёбанд. корхонаи паррандапарварӣ дар деҳаи ҳаёти нави ноҳияи шаҳри Нав аз 4 коргоҳи истеҳсолӣ иборат буда, иқтидори истеҳсоли солонаи он то 1 170 000 сар мурғро дар бар мегиранд. корхонаи паррандапарварӣ дар ноҳияи Файзобод барои парвариши то 540 000 сар мурғ дар як сол пешбинӣ шуда, самти асосии фаъолияти он истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ мебошад. баробари ба истифода додани ин корхона 15 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардиданд. ба истифода додани чунин корхонаҳои истеҳсолӣ натиҷаи сиёсати дурандешона ва хиратмандонаи роҳбарияти олии кишвар буда, заминаи устувор барои рушди иқтисоди миллӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва таъмини ояндаи устувори Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар тӯли 22 соли фаъолияти корхонаи мазкур беш аз 10 000 ҷойи корӣ муҳайё гардида, ин иқдом ба беҳтар гардондани зиндагии арзандаи сокинон мусоидат намудааст. 24 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ пас аз ба истифода додани бинои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Покиза М дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт ба таври фосилавӣ корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди агрофирма Ёвонро, ки дар деҳаи ҳаёти нави ҷамоати деҳоти Акрам Ҳасани ноҳияи шаҳри Нав сохта шудааст, ифтитоҳ карданд. мувофиқи нақша дар деҳаи ҳаёти нави ноҳияи шаҳри Нав барои бунёди корхонаи паррандапарварии Нав дар марҳилаи аввал 4 бинои он бо сифати баланд сохта шуд. корхонаи мазкур бо мақсади дар амал татбиқ намудани ҳадафи 4-уми миллӣ, саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мурғи покиза сохта шудааст. ҳоло 4 бинои сохташуда барои парвариш ва нигоҳубини 205 000 чӯҷа омода буда, корҳои сохтмонӣ ва васлу насби таҷҳизоти соҳа дар дигар биноҳо идома дорад. ҳоло дар 4 биное ки дар онҳо мурғи гӯштӣ парвариш карда мешавад, зиёда аз 20 кас бо кори доимӣ фаро гирифта шудаанд. корхона бо технологияи муосири парвариши мурғ муҷаҳҳаз гардонида шуда, имконият медиҳад ки паррандаи хушсифат омода карда шавад. бо ба фаъолият оғоз кардани корхонаи нави паррандапарварӣ, ҳаҷми истеҳсоли гӯшти парранда афзоиш ёфта, талаботи аҳолӣ аз ҳисоби истеҳсолкунандагони ватанӣ таъмин карда мешавад. мувофиқи технологияи парвариш, чӯҷаҳо дар давоми то 43 рӯз барои забҳ омода мешаванд. ин тадбири муҳим имконият медиҳад ки ҳамасола ҳаҷми истеҳсоли гӯшти мурғ афзоиш дода шавад ва талаботи бозори дохилӣ аз ҳисоби корхонаҳои ватанӣ таъмин карда шавад.
президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди агрофирма Ёвон дар ноҳияи шаҳри Нав ҷиҳати риояи технологияи нигоҳубини парранда парвариш ва дар заминаи он зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли гӯшти мурғ ба роҳбарият ва масъулони соҳа дастуру тавсияҳои мушаххас доданд. мавриди зикр аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолии кишвар аз ҷониби давлат ба рушди соҳаи паррандапарварӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардида ба соҳибкорон ҷиҳати бунёди корхонаҳои паррандапарварӣ имтиёзу сабукиҳои гумрукӣ ва андозӣ пешниҳод карда шуд. ҳадаф ба он равона карда шудааст ки оянда дар мамлакат боз корхонаҳои паррандапарварӣ нав сохта шавад ва дар натиҷа ҳаҷми истеҳсоли гӯшти мурғ афзоиш ёфта дар заминаи он амнияти озуқавории кишвар аз ҳисоби истеҳсолоти ватанӣ таъмин карда шавад. 24 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баъд аз ифтитоҳи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Покиза М дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт ба таври фосилавӣ корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мусаффо гурӯҳро ки дар деҳаи Чиртаки ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Турсунзода бунёд гардидааст мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки корхонаи паррандапарварӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мурғи Покиза бунёд гардида самти асосии он истеҳсоли тухми инкубаторӣ барои чӯҷаи он мебошад. корҳои сохтмонӣ дар корхонаи паррандапарварӣ моҳи майи соли 2025 оғоз гардида имрӯз ду бинои он ба истифода дода шуд. масъулон чӯҷаи серӯзаи насли нав ва волидайнро аз Федератсияи Русия ворид карда дар корхона парвариш менамоянд. мувофиқи технология чӯҷаҳо дар шароити муосир парвариш карда шуда баъд аз 6 моҳ ба тухмдиҳӣ шурӯъ мекунанд. طبق اطلاع مسئولان حالا سرشمار چوجه ها بیشتر از 10,000 سر را تشکیل می دهد. سرشمار مرغ‌های تخمده باشد بیشتر از 8,000 سر بوده وزنگیری و روند تخمدهی آنها قانع کننده ارزیابی می گردد. حالا در کارخانه پرنده پروری جمعیت دارای مسئولیت محدود مصفا گروه 10 کس با کاری دائمی تامین شدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با کارخانه پرنده پروری اظهار قناعتمندی نموده اقدام صاحبکاران محلی را در سمت بنیاد کارخانه و در زمینه آن زیاد نمودن سرشمار چوجه های برویلری و تخم اینکوباتوری مهم و سریوقتی ارزیابی کردند. از چوجه هایی که از خارج کشور وارد گردیده اند اساساً تخم اینکوباتوری گرفته شده از آن مرغ تخمده و گوشتی پرورش می‌یابد. تخم اینکوباتوری که در کارخانه استحصال می شود به دیگر کارخانه های پرنده پروری تابع جمعیت دارای مسئولیت محدود مرغ پاکیزه انتقال داده شده از آن مرغ گوشتی تیار می شود. اقتدار عمومی کارخانه پرنده پروری در یک سال 1.5 میلیون دانه تخم اینکوباتوری می باشد. موافق تکنولوژی پرورش وزن زنده مرغی در کارخانه پرورش یابنده به 3.5 کیلوگرم می رسد. روند پرورش و آب و خوراکدهی چوجه ها توسط خط نو تکنولوژی به راه مانده شده است که این یکی از برتریت های کارخانه به شمار می رود. مسئولان کارخانه نیت دارند که آینده در اساس دستور و سفارش های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دایره فعالیت خود را وسیع نموده باز 10 بینای نو دیگر ساخته سرشمار چوجه برویلر و استحصال تخم اینکوباتوری را زیاد نمایند. طبق نقشه در کارخانه نوبنیاد پرنده پروری تا سال 2028 سرشمار پرنده به مراتب زیاد کرده شده حجم استحصال تخم اینکوباتوری در یک سال به 12 میلیون دانه رسانیده خواهد شد. 24 دکابر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی بعد از افتتاح جمعیت دارای مسئولیت محدود پاکیزه ام در ناحیه شامنسور پایتخت به طور فاصلوی کارخانه پرنده پروری جمعیت دارای مسئولیت محدود مرغ پاکیزه را که در دهه چشمسار جماعت کلابیان ناحیه فیض‌آباد بنیاد گردیده است
мавриди истифода қарор доданд. корхонаи мазкур аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Шодиев Абдузоҳид ба истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд шудааст. корхонаи паррандапарварии тозабунёд дар ҳудуди ноҳияи Файзобод бо таҷҳизоти муосири парвариш ба фаъолият оғоз намуда, раванди нигоҳубин ва истеҳсолотро самаранок мегардонад. корхонаи паррандапарварӣ бо тамоми таҷҳизотҳои технологӣ муосир муҷаҳҳаз буда, фаъолияти корхона аз рӯи системаи мазкур ба роҳ монда шудааст. тамоми меъёрҳои беҳдоштаю санитарӣ пурра дар корхона мазкур риоя мегардад. иқтидори корхона дар як сол парвариши 540 000 сар мурғ буда, бозори дохилиро бо истеҳсоли гӯшти парҳезӣ таъмин менамояд. бо фаъол шудани корхона 15 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гашт. дар корхонаи навбунёд талаботи меъёрҳои беҳдоштию санитарӣ риоя гардида, маҳсулот мутобиқ ба стандартҳои муосир ба истеъмолкунандагон пешниҳод гардонида мешавад. ифтитоҳи чунин корхона дар доираи нақшаҳои созанда баҳри татбиқи ҳадафи стратегии миллӣ, саноаткунонии босуръат, таъмини амнияти озуқаворӣ ва рушди соҳаи кишоварзӣ заминаи мусоид фароҳам хоҳад овард. дар идомаи сафари кори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе ба фаъолияти марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Кока-Кола нӯшокиҳои Тоҷикистон, ки ҷузъи гурӯҳи Анадолу мебошад, оғози расмӣ бахшиданд. корхонаи сесолӣ дар заминаи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонии босуръати кишвар ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардидааст. ҷаҳонгир Сафарализода ҳамкори мо гузориш медиҳад дар ин хусус. 24 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе ба фаъолияти марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Кока-Кола нӯшокиҳои Тоҷикистон, ки ҷузъи гурӯҳи Анадолу мебошад, оғози расмӣ бахшиданд. корхонаи истеҳсолӣ дар заминаи татбиқи ҳадафи чоруми миллии саноаткунонии босуръати кишвар ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардидааст. марҳилаи аввали фаъолияти ширкат аз соли 2015 оғоз гардида бо як хати истеҳсолӣ 100 кормандро фаро гирифта буд. иттилоъ дода шуд, ки иқтидори корхона дар як сол истеҳсоли 170 миллион литр нӯшокиҳои ташнашикан буда, дар зарфҳои гуногун ҳаҷм пешниҳоди бозори истеъмолӣ мегардад. сипосгузории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки чунин корхонаҳои нави истеҳсолиро дар ватани азизи мо бунёд намуданд ва мо мутахассисони ҷавон, ки дар хориҷа таҳсил намуда ба ватани азизи худ баргашта дар ин ҷо соҳиби ҷойҳои кор мегардем ва кӯшиш менамоем, ки саҳми худро дар пешрафти ватани азизамон гузорем. бо таъсис ва ба фаъолият оғоз намудани марҳилаи нави ин иншооти саноатӣ беш аз 600 кас бо кор таъмин гардиданд. хурсанд аз он ҳастам, ки ҳамчун бонуи тоҷик дар ин корхона ба ҳайси ронандаи мошини борбардор кор мекунам. миннатдории худро ба ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки ҳамеша мо занон ва бонувони кишварро дастгирӣ менамоянд, то мо дар чунин корхонаҳо кор ва фаъолият кунем. ҳоло дар корхона 7 намуд нӯшокиҳои брендӣ барои қонеъсозии талаботи мизоҷон истеҳсол мешавад. маҳсулоти ниҳоӣ қабл аз муомилот дар озмоишгоҳи корхона бо усули хос ташхис шуда, мутахассисон таркиб ва бехатарии онро тавассути дастгоҳҳои соҳавӣ аз санҷиш мегузаронанд. мо ҷавондухтарони тоҷик миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки ҳамеша мо ҷавононро дастгирӣ менамоянд ва ба мо мутахассисони ҷавон имконият медиҳанд, ки дар чунин корхонаҳои саноатӣ кор ва фаъолият намоем. кӯшиш менамоем, ки дар ободонии ватани худ саҳми худро гузорем.
پس از شناسایی با روند فعالیت و اقتدار استحصالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کارخانه بازدید نموده به مسئولان جهت رعایت طلبات، استانداردهای بخطری و هم افزایش صادرات محصولات به خارج کشور دستور و توصیه‌ها دادند. در دایره سفر کوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه 4 کارخانه نوی صنعتی مورد بهره برداری قرار داده شدند. با افتتاح این انشاءات استحصالی 170 ساکن محلی با جای کاری دائمی تامین گردیدند که این اقدام بر رشد صنعت و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی مساعدت میکند. همکاران ما گزارش میدهند در این خصوص. با مقصد رشد ساحه استحصالات، خدمت‌رسانی و انفراساختور اجتماعی در شهر دوشنبه عین حال یک قطار انشاءات مهم ساخته مورد تجدید و ازنوسازی قرار دارند. در شهرک 61 مرکز تعلیمی جوانان با بنیاد میدانچه ورزشی و فراغتی مورد استفاده قرار داده شد. مرکز در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه از 29 اپریل سال 2021 بنیاد گردیده پودرچی کارهای ساختمانی، جمعیت دارای مسئولیت محدود معرفت جوانان و لایحه‌اش جمعیت سهامی گشوده صنعتساز میباشد. مساحت قطعه زمین 0.25 گکتار را تشکیل میدهد. مرکز از 4 آشیانه عبارت بوده دارای 31 صنفخانه، تالار مجلس با 63 جای نشست و جای نشست عمومی برای 540 نفر تعلیم گیرنده میباشد. با استفاده دادن انشاءات 50 جای نوی کاری تأسیس یافت. در این مرکز عین زمان زبان‌های روسی و انگلیسی آموزانیده شده. در آینده آموزانیدن زبان‌های چینی، کره و دیگر زبان‌های خارجی نیز در نظر داشته شده است. همزمان در این روز در کوچه قهار و فینوحه فردوسی مرحله نوی فعالیت خط تکنولوژی معاصر پایافزالبراری جمعیت دارای مسئولیت محدود چرم مورد استفاده قرار گرفت. تجدید و از نوسازی کارگاه و سیخ‌های استحصالی کارخانه از جانب رهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود چرم انجام داده شده. تجهیزات تکنولوژی آن از چین و ترکیه وارد گردیده است. اقتدار استحصالی خط پایافزالبراری 324,000 جفت در یک سال را تشکیل می‌دهد. انشاءات از 2 آشیانه عبارت بوده. مساحت عمومی آن 1500 متر مربع را در بر می‌گیرد. با تطبیق لایحه 35 جای نوی کاری تأسیس داده شده. کارمندان محلی با جای کار و معاش خوب تامین گردیدند. کارهای ساختمانی در کارخانه سال 2024 آغاز گردیده بود. انشاءات دیگری که در این روز افتتاح یافت این کارخانه استحصالی دوزندگی و مجمع خدمت‌رسانی در کوچه حصار 29 کسر 3 ناحیه سینا بود. این مرکز در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه از 12 ایونی سال 2023 بنیاد گردیده. انشاء در مساحت 0.25 گکتار زمین دامن پهن نموده است. مرکز از 5 آشیانه عبارت بوده. در آشیانه یکم حوزه خوراکواری، آشیانه دوم سیخ خانودی و کارگاه دوزندگی با 13 عدد ماشین، آشیانه سوم کلینیک فیزیوتراپی، آشیانه چهارم تالارهای مشق‌های معالجوی و در آشیانه پنجم حجره‌های کاری جایگیر می‌باشند. با استفاده دادن انشاءات 45 جای نوی کاری تأسیس یافت. کارهای ساختمانی در آن هنوز سال 2023 آغاز گردیده بود. در آینده شماره جای‌های کاری زیاد گردیده همزمان از جانب مسئولین نمودهای گوناگون محصولات خانودی و دیگر محصولات خمیری آماده و به میزبان پیشنهاد کرده می‌شوند. امروز همچنین در کوچه شاه تیمور ناحیه اسماعیلی سامانی در دایره اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه از 2 سپتامبر سال 2025 کارخانه استحصال آبجو و اسپرت با جایگیر نمودن بینای مأموری آن مورد استفاده قرار گرفت. فرمایشگر و پودرچی لایحه جمعیت سهامی گشوده کابینت خوراکواری تاجیکستان بوده. اقتدار خطهای استحصالی در یک شبانه روز 500 دال اسپرت اتیلی و 600 بوتل آبجو در یک ساعت را تشکیل می‌دهد. با تطبیق لایحه 40 جای نوی کاری تأسیس یافته. انشاءات یک آشیانه بوده. مساحت قطعه زمین 1.61 گکتار را تشکیل می‌دهد. تجهیزات تکنولوژی به کارخانه از جمهوری مردمی چین و فدراسیون روسیه وارد کرده شده است. بهتر گردیدن شرایط خدمت و زیست قسم‌های حربی و رشد همه‌جانبه انفراساختوری آنها در تامین امنیت و ثبات کشور نقش بسیار مهم دارد. تامین خدمتشان حربی با شرایط ارزنده اجتماعی، معیشی و تکنیکی، سطح آماده باشی و مسئولیت آنها را بالا برده، قابلیت واکنش سریع را به تهدیدهای معاصر تقویت می‌بخشد. این روند در مجموع و تحکیم اقتدار مدافعوی دولت و حفظ صلح و آرامی جامعه زمینه استوار فراهم می‌آورد. سرحد هر یک دولت صاحب استقلال در قطار دیگر ارزش‌های ملی مقدس و دخل‌ناپذیر میباشد. امنیت و آسایش دولت و ملت همان وقت حمایه و تامین می‌گردد که سرحد مستحکم و نیروهای سرحدبانی با اعتماد و قوی داشته باشد.
бунёду ба истифода додани боз 4 дидбонгоҳи сарҳадӣ дар марзи тоҷикистону афғонистон. дидбонгоҳи сарҳадии Даҳана, дидбонгоҳи сарҳадии рақами 2, дидбонгоҳи сарҳадии Истиқлол ва дидбонгоҳи сарҳадии ба номи Масабур Сатторов. мавриди истифода қарор додани дидбонгоҳҳои сарҳадӣ бо муосиртарин шароит барои хизмати афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон натиҷаи дастгириҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. дидбонгоҳи навбунёди Даҳана бо талаботи муосири санъати меъморӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи оинномаҳои ҳарбӣ сохта шудааст. дидбонгоҳи сарҳадии Даҳана дорои 3 хобгоҳ барои сарбозон буда, дар он дар асоси талаботи оинномаи ҳарбӣ ҳар як кати хоби сарбоз бо маводи шустушӯии шахсӣ ва дигар лавозимоти беҳдоштӣ таъмин аст. дар ошхонаи дидбонгоҳи навбунёд барои бо хӯроки гарм таъмин намудани афсарону сарбозон имкониятҳои беҳтарин муҳайё карда шуда, таҷҳизоти муосири хӯрокпазӣ ва нонпазӣ насб гардидааст. ҳаммом, гармоба ва ҳуҷраҳои шустушӯиву беҳдоштии дидбонгоҳи сарҳадии Даҳана ба таври замонавӣ сохта шуда, бо таҷҳизоти обгармкунӣ, мошинаи либосшӯӣ таъмин мебошанд. ташкил намудани инфраструктури комилан нав имконоти риояи гигиенаи шахсиро дар байни афсарону сарбозон таъмин менамояд. гармии хонаҳои афсарон, хобгоҳҳои сарбозон ва ошхонаву дигар иншооти ёрирасони дидбонгоҳ тавассути системаи ягонаи гармидиҳӣ таъмин карда мешавад. дар ин дидбонгоҳи сарҳадӣ бо мақсади таъмини афсарон ва оилаи онҳо бо манзили зист хонаҳои дуҳуҷрадор бо тамоми шароит сохта шудааст. барои истироҳату фароғати афсарону сарбозон ҳуҷраи фароғатӣ ва китобхона ташкил гардидааст, ки онҳо дар вақти муносиб ба мутолиа машғул мешаванд. дар анбори дидбонгоҳ маводи хӯрока ба таври зарурӣ захира гардидааст. дар ҳар дидбонгоҳ вобаста ба шароити иқлим имконоти муҳандисию техникӣ бунёд гардида, бо техникаи зарурӣ, лавозимоти муҳофизатӣ тибқи оиннома ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар дидбонгоҳҳои сарҳадӣ вобаста ба иқлим ва релефи минтақа маводи хӯрока ва дигар амволи шайъӣ барои 6 моҳ таъмин гардидааст. сарҳадбонон ки бевосита дар сафи пеши хизмати ватан қарор доранд, бо шуҷоату мардонагӣ ва масъулияти баланд ин сарзамини аҷдодиро дар ҳама шароит ҳимоя мекунанд. фароҳам намудани шароити мусоиди хизматию маишӣ ба марзбонони шуҷои далери ватан нерӯву тавони тоза бахшида, онҳоро дар ҳифзи марзу буми ватан модар ва таъмини амнияту осоиштагии ҷомеа боз ҳам рӯҳбаланд месозад. дар ин рӯз дидбонгоҳи сарҳадии дуюми қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шуд. дар дидбонгоҳи сарҳадии дуюми сарҳадӣ барои афсарону сарбозон ки ҳимояи марзи давлатиро бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ба уҳда доранд, шароити мусоиди хизматӣ ва будубош фароҳам оварда шудааст. дидбонгоҳи сарҳадии дуюм ки аз хобгоҳи сарбозон, ҳуҷраҳои корӣ барои афсарон, синфхонаҳои таълимӣ ва компютерӣ, китобхона, ҷое барои истироҳату фароғат, хизмати маишӣ, нуқтаи тиббӣ, ҷои либосшӯӣ, ошхона, майдони сафороӣ, марказҳои таълимӣ, ҳаммом, анборҳо барои захираи озуқаворӣ, сару либос, сӯзишворӣ, мошинсарой ва дигар иншооти зарурӣ иборат мебошад, дар сатҳи баланд ва мутобиқ ба меъёрҳои ҳозиразамони ҳарбӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар ин ҷо ҳамзамон манзилҳои истиқоматии замонавӣ муҷаҳҳаз бо тамоми ашёи рӯзгор бунёд шудааст, ки афсарон метавонанд дар давраи хизмат бо аҳли оилаи худ истиқомат кунанд. бинои навбунёд бо системаи гармидиҳӣ муҷаҳҳаз гардидааст. ин тадбири муҳим барои боз ҳам беҳтар намудани шароити хизмат дар дидбонгоҳи сарҳадӣ баҳри сарбозон андешида шудааст. шароити ошхонаи дидбонгоҳ низ ба замони муосир мутобиқ гардонида шудааст. ҳамоми дидбонгоҳ пурра бо дастгоҳу таҷҳизоти обгармкунӣ ва мошинаи ҷомашӯӣ таъмин мебошад. майдони сафороии дидбонгоҳи сарҳадии дуюм такмил дода шуда, барои ба машқи пагоҳи рӯзӣ машғул шудани сарбозон низ имкониятҳои нав ташкил гардидааст. анбор барои захираи маҳсулот дар ин дидбонгоҳи сарҳадӣ мавҷуд буда, дар он маҳсулот ба таври зарурӣ таъмин карда шудааст. мавриди зикр аст, ки давоми солҳои соҳибистиқлолии кишвар дар доираи сиёсати бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷиҳати фароҳам овардани шароити хизмат барои афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ тадбирҳои муҳим амалӣ шуда, баҳри беҳтар сохтани зиндагӣ ва будубоши онҳо ғамхориҳои беназир зоҳир мегардад.
ёдовор мешавем ки қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии тоҷикистон дар шароити басу сангини солҳои аввали истиқлоли давлатӣ бе заминаи моддию техникӣ таъсис ёфта давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ бо дастгирӣ ва ғамхориҳои пешвои миллат ба як нерӯи муқтадири муҳофизи марзу буми ватан табдил ёфт. боиси ифтихору сарафрозии ҳар як хизматчии қушунҳои сарҳадӣ аст ки беҳсозии инфрасохтор барои боз ҳам беҳтар гардидани шароити хизмат ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии давлат қарор дорад. бунёди чунин дидбонгоҳҳои наву замонавӣ дар минтақаҳои дурдасти кишвар намунаи бузурги ҳамин таваҷҷӯҳу ғамхорӣ ба ҳисоб меравад. бунёди дидбонгоҳҳои сарҳадӣ дар марзи кишвар ки солҳои охир ба таври бесобиқа идома доранд пеш аз ҳама барои таъмини амнияти кишвар пешгирӣ ва мубориза бар зидди қочоқи маводи мухаддир ва назорату пешгирии ҳама гуна қонунвайронкунӣ дар сарҳади давлатӣ мебошад. ҳамчунин дар мавзеи зарбоз дидбонгоҳи сарҳадии истиқлол мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бинои дидбонгоҳи сарҳадии истиқлол аз хобгоҳи наву барҳаво барои сарбозон иборат буда барои оилаҳои афсарон хонаҳои истиқоматии дуҳуҷрадор дошта бо лавозимоти рӯзгор муҷаҳҳаз гардонда шудааст. ин тадбирҳои муҳиму саривақтии андешидаи ҳукумати кишвар имконият медиҳад ки вазъи зиндагии афсарон сол то сол беҳтару хубтар гардад. дар иншоот барои афсарону сарбозон тамоми шароити зарурӣ омода карда шудааст. давлат ва мардуми тоҷикистон дар симои афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ ҳамеша ҳомиёни боэътимод ва муҳофизони далеру шуҷои марзу буми ватанро мебинанд. ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои нахустини таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ ба бунёд ва таҷдиду навсозии дидбонгоҳҳои сарҳадӣ диққати аввалиндараҷа зоҳир намуда баҳри беҳтар намудани вазъи иҷтимоиву иқтисодии афсарон ва муҳайё намудани шароити мусоид барои адои хизмати сарбозон тадбирҳои муҳим амалӣ менамояд. таҳким ва тақвияти фаъолияти қушунҳои сарҳадӣ ғайр аз заминаи кофии моддиву техникӣ ва иншооти муҷаҳҳазу мусоид ҳамчунин ба сатҳи таъминоти онҳо бо кадрҳои баландихтисоси ҳарбӣ ва воқеан содиқу ватандӯст вобаста мебошад. бо назардошти ин ҳукумати кишвар дар замони соҳибистиқлолӣ ҳазорҳо ҷавононро барои таҳсил ба донишгоҳҳои олии кишварҳои ҷаҳон фиристодааст ки аксари онҳо ҳоло дар вазифаҳои афсарӣ хизматро муваффақона пеш бурда истодаанд. дар ҷавоб ба ин ғамхориву дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди сарҳадбонон вазифаҳои асосию муҳим ҳимояи марз ва ҳифзи дастоварду музаффариятҳои давлати соҳибистиқлол меистад. бунёди дидбонгоҳҳои наву замонавӣ ки дар онҳо барои афсарону сарбозон беҳтарин шароити хизмат муҳайё карда шудааст далели таваҷҷӯҳи пайвастаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сохтори муҳими ҳимоятгари хоки муқаддаси ватани азиз тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад. марзбонон ҳангоми адои хизмат барои назорат ва ҳифзи сарҳади давлатӣ аз техникаву технологияи пешрафта васеъ истифода мебаранд. имрӯз бо боварии комил метавон гуфт ки марзбонони шуҷои тоҷик бо истифода аз ин ҳама шароити мусоиди фароҳам овардашуда аз ӯҳдаи ҳимояи мустақилонаи сарҳади давлатӣ баромада дар ҳифзи дастоварду музаффариятҳои давлати ҷавону тоза истиқлол садоқатманд мемонанд. дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мавзеи ивалка дидбонгоҳи сарҳадии ба номи сатторух масабур ки бо тарҳи муосир ва бо назардошти фароҳам овардани муосиртарин шароити хизмат барои афсарону сарбозон бо иқдоми бародарон сатторовҳо ва маҳмудовҳо бунёд шудааст ба истифода дода шуд. дидбонгоҳи сарҳадӣ бо сифати баланд сохта шуда ба талаботи сохтмонию меъмории замони нав ҷавобгӯ аст. зимни корҳои сохтмонии мукаммалсозии инфрасохтори соҳа ба инобат гирифта шудааст. ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ ташкил намудани шароити муносиб барои адои хизмати сарбозон хобгоҳҳои замонавӣ бунёд гардида бо кати хоб ва дигар лавозимот таъмин карда шудаанд. майдони сафароии дидбонгоҳи сарҳадии мазкур пурра мунфарш карда шудааст. дар чунин шароити фароҳам гардида афсарону сарбозон имкон доранд ки машқҳои пагоҳи рӯзиро бемушкилӣ иҷро намоянд. дар дохили дидбонгоҳҳои сарҳадӣ ҳуҷраҳои истироҳатӣ ва таълимӣ мавҷуд аст. таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайваста ва ғамхориҳои доимии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар давоми 31 соли таъсисёбӣ имкон фароҳам овард ки ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадӣ ба хусус дидбонгоҳҳои сарҳадӣ пуриқтидору мукаммал гардида афсарону сарбозон дар ҳифзи марзу буми ватани аҷдодӣ садоқатмандӣ ва шуҷоати бемисл нишон диҳанд.
дар дидбонгоҳи мазкур барои оилаҳои афсарон хонаҳои истиқоматӣ бунёд гардида бо тамоми ҷиҳози рӯзгор таъмин карда шудаанд. имрӯз ҷавонон хуб дарк карданд ки хизмат ба ватан қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагӣ аст. бо боварии комил метавон гуфт ки марзбонони шуҷои тоҷик дар партави таваҷҷуҳ ва дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти олии давлат дар ҳифзи дастоварду музаффариятҳои тоҷикистони озоду соҳибистиқлол садоқату мардонагӣ нишон медиҳанд. дар иншооти навбунёд дар доираи дастуру супоришҳои сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои сарҳадбонон шароити хизмати ҳарбӣ муҳайё гардида аз ҷумла инфраструктури зарурӣ ба монанди ҳамом, синфхонаи таълимӣ, сартарошхона, ошхона ва ғайра мавҷуд аст. воқеан давоми 31 соли таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ заминаи модиву техникии ин ниҳоди низомӣ мукаммал гардида рӯз то рӯз фаъолияти хизматӣ ва шароити маишии афсарону прапорщикҳо ва сарбозон хубтару беҳтар мегардад. дар ин минтақа ки қаблан ба таври зарурӣ муҳофизат намешуд 4 дидбонгоҳи сарҳадӣ сохта шуд ва ин қисмати хати марзӣ ки масофаи зиёда аз 60 километрро дар бар мегирад ба таври пурра зери назорати сарҳадбонон қарор гирифт. инчунин бо идома ёфтани сохтмони роҳ ба масофаи 20 километр дар оянда иловатан бунёди 2 дидбонгоҳи нав дар назар дошта шудааст. мавриди зикр аст ки ин 4 дидбонгоҳи нав танҳо дар муддати 4 моҳи охир бунёд шуда инфраструктури хизматӣ дар ин минтақа барои сарбозону афсарон мукаммал гардид. дар маҷмӯъ дар баробари бунёди 4 дидбонгоҳи нави сарҳадӣ дар ин минтақа ҳамчунин 70 километр роҳ бунёд гардида дигар инфраструктури ёрирасон низ фароҳам оварда шуд. дар 2-3 соли охир бо дастгирии пешвои миллат 80 дидбонгоҳи сарҳадӣ бунёд ва бо таҷҳизоту техникаи зарурӣ таъмин гардид ки дар таърихи тоҷикистони соҳибистиқлол падидаи нодир буда дар мустаҳкам шудани иқтидори мудофиавӣ ва таъмини амнияту собот нақши муассир дорад. сарҳади давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз лиҳози ҷуғрофӣ мушкилтарин минтақаҳои марзиро дорост, зеро қисми зиёди он аз мавзеъҳои душворгузари кӯҳӣ иборат мебошад. дар замони соҳибистиқлолӣ ҷиҳати таъмин намудани ҳимояи боэътимоди сарҳади давлатӣ иқдомоти зарурӣ аз бунёди роҳҳо, ташкили отряду комендатура ва дидбонгоҳу нуқтаҳои гузаргоҳи сарҳадӣ сар карда то таъсиси муассисаҳои таълимӣ оид ба омода намудани мутахассисони соҳа амалӣ карда шуданд. пайроҳаи мушкилгузар дар сарҳади давлатӣ аз ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ то ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар умум 95 километрро дар бар мегирад. дар ин минтақа на роҳи одамгузар буду на роҳи мошингар. афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ танҳо бо истифода аз пайроҳаҳои кӯҳӣ бо азобу машаққати зиёд сарҳади давлатиро ҳифз мекарданд. бунёди роҳ дар ин минтақа барои сарҳадбонон дар самти ҳифзи сарҳади давлатӣ танҳо афсона буду халос. хушбахтона дар ин мавзеъ бунёди роҳи мошингузар оғоз гардида ҳоло корҳо бо суръат идома дорад. ин роҳ бо супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардида корҳои сохтмонӣ аз ҷониби мутахассисони соҳаи муҳандисӣ ва техникии қушунҳои сарҳадӣ ҷараён дорад. ҳимояи марзи давлатӣ дар ин минтақа ки дар маҷмӯъ зиёда аз 95 километр роҳ ва 68 000 гектар заминро дар бар мегирад танҳо тавассути пайроҳаҳои пиёдагард ва кӯҳӣ сурат мегирифт. маҳз бо иродаи қавӣ ва устувори президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин мушкилот дар муддати хеле кӯтоҳ бартараф гардида марзбонон дар шароити беҳтар сарҳади давлатиро ҳифз менамоянд. ин роҳ ки дар умум 95 километрро ташкил медиҳад то имрӯз 72 километри он бунёд шудааст. то имрӯз 80% корҳои сохтмонии роҳ анҷом ёфтааст. ҳоло корҳои бунёдии ин масир дар 4 самт аз ҷумла самти Саломалек Ивалка, Сариг'ор Ивалка, Саломалек, Шуробдара Анҷироб ва дашти Суюн Шуробдара идома дорад. ҳамзамон дар мавзеъҳои Ивалка Зарбоз, Саломалек, Шуробдара ва Чӯбе корҳои таркишиву тахту ҳамворкунӣ ба таври шабонарӯзӣ идома дошта роҳсозон ният доранд 20 километр роҳи боқимондаро дар моҳҳои наздик пурра ва истифода диҳанд. баландтарин нуқтае ки сохтмончиён кӯҳро ҳамвор намуда бо роҳ бунёд кардаанд зиёда аз 100 метрро ташкил медиҳад. бо заҳмати содиқонаи мутахассисони роҳсоз, таркишгарон ва муҳандисони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шафати дарёи Панҷ кӯҳҳои баланд тахту ҳамвор гардида роҳ бунёд карда шуд.
корҳои бунёду сохтмони роҳи сарҳадӣ дар канори соҳили дарёи Панҷ аз мавзеи Гулхам Даҳана ва Даҳана Чӯбек анҷом ёфта ҳалакай 72 километри роҳ пурра омода шудааст. ҳамакнун бо пурра ба истифода додани ин роҳ мушкилот ҳалли худро пайдо намуда, марзбонони ба ору номуси миллат ҳар як ваҷаби хоки азизу муқаддаси ватанро ҳифз менамоянд. Бо мақсади таъмин намудани дидбонгоҳҳои сарҳадӣ бо нерӯи барқ дар мавзеъҳои Саломалек Ивалка, Чуст 25, Қаҳрамон, Дашти Суюн, Баҳорак, Манора ва Боғ ба масофаи зиёда аз 42 километр хати интиқоли нерӯи барқ кашида шудааст. дар тамоми дидбонгоҳҳои сарҳадӣ хати интиқоли алоқаи телефонӣ ва интернет насб гардида таҷҳизоти лозимӣ барои саривақт расонидани иттилооти зарурӣ ва огоҳкунӣ васлу насб гардидааст. дар тӯли таърихи давлатдорӣ то ба имрӯз барои тоҷикон мафҳумҳои замин, ватан ва марз муқаддас ба шумор мераванд. дар ин давра марзбонон қарзи фарзандии худро дар самти ҳимояи марзи муқаддаси ватан модар бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва бо шуҷоату далерӣ иҷро намуданд ва ин рисолати хешро ҷавонмардона идома медиҳанд. қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ниҳоят ҳассосу мураккаби таърихи кишвар бидуни таҳкурсиву шароити оддӣ ва зарурии моддиву техникӣ дар ҷои холӣ таъсис дода шудааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини амнияти кишвар, сулҳу суботи комил, инчунин фароҳам овардани шароити мусоид ва ҳимояи марзи давлатӣ тадбирҳои муҳиму саривақтиро роҳандозӣ намуда дар ин самт натиҷаҳои дилхоҳ ба даст омаданд. дар солҳои қаблӣ аз инфраструктури варангори ба меросмондаи қисмҳои сарҳадӣ нишонае боқӣ намонда буд. дар он замон норасоии маводи озуқа, сару либоси низомӣ, техника, яроқу аслиҳа ва дигар муҳимоти зарурӣ мушкилоти асосии сарҳадбонон ба ҳисоб мерафт. сарҳадбонон дар пешбурди фаъолияти хизмати ҳарбӣ бо сабаби набудани инфраструктур ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мешуданд. хушбахтона бо таваҷҷӯҳ ба тадбирандешиҳои саривақтии сарфармондаҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат, генерали артиш, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қисмҳои ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ дар замони соҳибистиқлолӣ куллан навсозӣ ва бо пешрафтатарин техника, яроқу аслиҳа ва дигар муҳимоти ҷангӣ таъмин карда шуда, ҳоло сарҳадбонони тоҷик барои ҳифзи амнияти ҷомеа, ҳимояи марзи кишвар ва истиқлоли давлатӣ хизматро дар шароити мусоид анҷом медиҳанд. бинандаҳои азиз, мо шуморо бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёти имрӯзи ҷумҳурӣ ва хориҷ аз кишвар дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои иттилоотии ахбор ошно месозем. саломат бошед, то боздид.